unsa man na? Halad? Naay kulapo, naay sardinas, naay fita, uy, naay hupya. Hay, kaluoy sa kong tulo ka bana. Nangamatay gud taon sila. Wagid sila taon kagwanta sa kuha. Tinuod jud ay no, basta aluman ning atua. Mamatay jud atong bana. Uy, hala, unsa man na? Halad? Naay kulapo, naay sardinas, naay fita, uy, naay hupya. Unsa man mga tao karon oy nga sige magtotoo 2023 na hapit na mag 2024 sige gyapon sila tuon ng mga kinaraan nagpag-isap kunig kulapo. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw og solid viewers. Lokop, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini si Boss Antony para sa Balitang Bisdak. Live kita karon diri sa sementeryo kung diin naay gikatahong insidente. Matod pa sa mga tawo nga nagkot kaganinang buntag, nakakita sila og tawo nga patay. Ug matod pod sa investigation ni Police Colonel Tambaloslos Balbahutog, gikatuohang ipatay gisalvage tapos dire gilabay. Ug matod pa sa mga tawo nga atong naabtan dire, ang tao nga patay wala nila mailhi. Matod nila murag dili taga dire. Og karon ang biktima kasamtangan nga wala gipasudlan og lain nga tao. Pero salamat na lang kay gitugutan ta sa kapulisan nga ang taga media mosulod didto sa nahitabuan. So tara, puyogi ko ninyo kay atong adtoon tan-aw na to ang tao nga patay. So right, padulong na ta karon mga higala sa nahimutangan sa patay nga lawas. Uy, tama, naay mga tao dong. Pwede mangutana asa dapita tong tao nga namatay din sa sementeryo? Narari sir. Oh, dire, sige salamat nga, salamat. So matod pa na dire sa ubos ang giingon nga pa. Hala. Babae day ang patay. So mga higala, mao din ang patay nga lawas dire. Abi man ako og lalaki, babae man di ani. Sus kasayang, pagkagwapa ra bagid aning bayhana. Kaluoy sa maong biktima mga higala. Nasaksihan gid nato dire nga wa na gyud siya kinabuhi. Kaluoy sa maong babae ug kaluoy sa pamilya ani. Kay kining bayhana gilabay ra dire. So mga higala, stay tuned og i-update lang tamo niya sa dugan pang panghitabo aning maong balita. Kini ang tiga balita, Boss Antony para sa Balitang Bisdak. Unsa na marong orasa? Si may nahubog jud ko sa kulapo ba? Aw nahubog oy.